Ya, halo teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Wirma Ardiani. Oh, Wirma Ardiani ya, langsung di subscribe. Nggak dapat apa-apa sih, tapi subscribe aja. Thank you Bang Sahil. Ya. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love Day 2, hari that we kedua. both feel, that we both feel. And how will we ever know the love will never grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Bisa dimahami atau dimaafi. Ya, kalau kita melakukan kesalahan kita maafi, kita minta maaf. Orang itu mau maafin atau enggak ya udah terserah. Tapi akhirnya kita punya, orang jadi punya persepsi terhadap kita. Persepsi apa yang kita? Buruk, baik, atau gimana? Gitu ke tetangga-tetangga gitu ya jangan gitu. Konten tuh banyak banget kok, bisa pelajaran, bisa copywriting, storytelling. Ya kalau anak radio mah pasti udah tau lah, kita udah biasa bikin ad-lib gitu-gitu ya. Ya, kita harus mencuci tangan kita dengan air yang mengalir. Cara menggunakan masker dengan baik dan benar menurut WHO. Pertama, kita harus punya masker dulu ya. Kemudian ada sisi sininya dan juga depannya seperti ini. Lalu pakai seperti ini, jangan memegang dalamnya. Seperti ini. Kemudian ada kawat di sini, kita harus dipikirkan seperti ini. Lalu ini dagunya harus tutup ya, supaya tidak masuk. Lalu ditarik seperti ini kalau misalnya punya tali. Halo Bang Sahil. Ya, halo teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Wirma Ardiani. Oh, Wirma Ardiani ya, langsung di subscribe. Nggak dapat apa-apa sih, tapi subscribe aja. Thank you Bang Sahil. Ya.